Dobro mi došli, prijatelji. Ja sam Miroslav i danas ćemo da kiselimo kupus. Kiseli kupus je nevjerovatno zdrav. Odličan je probajadik i ima vitamin K2. Kiseli kupus može da ojača vaš imunitet, poboljša varenje, smanji rizik od nekih bolesti, pa čak i pomaže mršavljenju. Glavice kupusa možete koristiti po želji. Stavite koliko hoćete. Ja obično koristim 6 glavica kupusa koji mi traju nekoliko meseci, a onda ponovo kiselim kad mi treba. Oljuštite sve nagnječene listove tako da je kupus zdrav. Koristite mali nož da izdubite koren kupusa. I pazite da je strana noža okrenuta suprotno do vaše ruke. Možete se dobro poseći. Pazite se. I onda iskopajte rupu da bude oko 4 cm duboka, da bi stavili dovoljno soli. Napunite glavice do vrha sa solju. Ja koristim himalajsku morsku sol, zato ona izgleda tako roze, a vi možete da koristite kakav god hoćete sol. Zatim stavite glavice kupusa i gurnite malo na dole da bi bilo malo čvršće tako da ne počnu da plivaju kada sipate vodu. Zatim nežno dodajte vodu, sipajte po strani zida tako da ne operete sos sa kupusa. Napunite vodom otprilike 4 cm iznad zadnje glavice kupusa. Onda samo posolite otprilike 30 grama soli za svaki litar vode. Pokrijte tanjirom ili nekim ravnim predmetom da bi bio kupus ispod vode. Ja koristim posudu sa poklopcem i sipam vodu unutra da bi držao kupus ispod vode. Neki ljudi stavljaju kamen ili neki težak objekat. Šta god, samo budite sigurni da ima nešto teško preko toga da ga drži dole. Ovo ne morate, ali sljedećeg dana ja sam isekao 4 cvekle za dodatne probiotike i vitamine i zato mi kupus izgleda roze. Manje više u zavisnosti od temperature između 15 do 20 dana je vaš kupus spreman za upotrebu. Pre nego što izvadim kupus iz bureta, ja napunim nekoliko flaša sa rasolom. Rasol je vrlo dobar za vaš organizam. Samo polako unutar jezgra palčevima olabavite listove. Čuvam velike listove za sarmu.
a sredinu kupusa narežem na komadiće za salatu i neke druge recepte, kao na primjer podvarak. Ja obično sečem žilu kupusa pa je spreman za sarmu. Ja koristim teglu sa poklopcem sa većim otvorom, pa samo uvijajte kupus lepo i čvrsto, stavljajući onoliko kupusa koliko može. I kad se napuni s kupusom, sipajte rasol preko toga. Nadam se da ste uživali u kuvanju sa mnom. Kliknite na like, a ako ste novi na ovom kanalu, kliknite subscribe. Hvala što ste gledali, pa da se vidimo sljedeći put. Prijetno!